I hubleye phi waro ki perlok ki wasnyao suk wow up ye ki khubor wa phalla how new channel ki khubor ki wakwa open snyao chapi to ki khubor wasnyao war ai wa cha tlep im so ngut Guwahati hadin wa or I khandau namo massive landslide te tons dangi ki khubor nin kasngi Tuesday ka khatso tarik ubana wanru ar haja ar phau ar da cha tlep im so ngut ki bro hadin wada or I khandau namo landslide I wada jia ha iwi itha wa tip kam in niza rapar iwa em hajan ka bora gaon area ka Assam capital city Guwahati iti I or khandau to I wada jia hadin wada jor uslap nado katu ka met Monday Day wa board ye ini ki pulit wa ki fire and emergency service team de yalai pen smart ki che iti ithau dep te tho ki ye met yong ki te ki so ngut napo iti I khandau wada or kat kam wa ong de ki pulit ki ti ki bru to ki wasa yung wai ha iti ithau we to le ki wa kre kam chna yung nei liang ka ACP de ong ko wa mar sin yo yi ki khubor chapang ite wajia de yalai pen smart ki che iti ithau nei liang u police officer da ong ukam ni da tip in ki para marjan wada em so ngut ki mystery ki wasa yung wai da cha tlep im ki we yi uman wa mem utip ki chapang ite wajia hei por wadang bang thia ki ichram yong ite yung da ori we I khandau na ulom dapsia I chapo yung we kiti ki mystery da sa kut ki hete hepo kamte ki nong penlaj im yong I da hap yarap ki wo tho ye met yong kiti ki sungut nei liang u deputy commissioner of police ka Guwahati city police depan tip che u wa waro kiti ki sungut da yap ki we de chemle ye met yap yong ki te du ki ni don hi ki wakwa open snyao chapi khuble chibon ye chem wan I he ki khubor wada wan